Daily phezu kwezulu, denje phezu komzulu. Phaziweza izolo, abhekapha lo This video is a movie for entertainment purposes. This is a skit, and everyone is acting with full consent and is fully aware, including the minor. All scenes are filmed in a safe, controlled environment, and the minor is not being harmed, placed in distress, harassed, or bullied. There is no... Yo, abanda kalo. Uqala lamcala lami. Uvingcele nwanezi. Hayi makathethe lo mntwana nikuse. Ikuse nanibukela? I-TV ndiyabukeleka. Ah mawuthini. Ngise so i-TV ngekasi yami bathini abukeleki. Ikuse uzeni ngo. Phofu uzeni ngomakodini. Ingqeli kaka, ngqeli kaka makodini usethu ngo. Hayi boy. Ngise nesigezo sakupha. Awekuse. Bathini ngale meke asiyano yazi kodwa sidalele kasi. Yasininyela. Ukuthi sithi nimeko thini zamuthini ho? Zama ukunihlamba impahla kothini? Asho ngisasungqela yabo. Asanungqela makodini usethu ngo. Wu! Ujonge kwami kwathini kasi yethu le sema sami sobize zethu masami sami. Yakuseyasungqela kothini? Hana kuhlinza sani. Xonze izigaka mani. Yo. Dinilindile. Yo. Aziphambene zingaconzo zinda mina. Ngikushancela lo mnana ndiyadlala iprank le. Hayi kuyanyiwa. Kuyanyiwa ngo. Ha. Hana ngixelela lo. Hayi ngasizingazi izigaka namhlanje mfuthe necherry yami in peace. Mazingazi namhlanje nalesi yazi. Phethanga nebhozo lami. Nansi la nona ngaladina phezu kwakhe. Yakusetsho ngani? Fanele ndifuna ndilandele. Sefoni usuke nini ngo? Ngiphela sesibana ziyi2. Akusiqonda kuze ngaqonde kuzo. Sebusuku nwana. Masiye. Ibhozo lwami sekhaya. Senase nwana. Hayi nasi. Sesithaba kade sinilathela